Pemirsa nanin tedun ringgalah awu keungguran, RSUP Sanglah dan Pasar Rahumangkin mewali nampenin penincapan pasien COVID-19. Sejroning nambakin ageng nyani pengrahu pasien, RSUP Sanglah selantur nyani ngowahin piranti bed. RSUP Sanglah Dewa Kresna Mausang, kewentenan kasus ring RSUP Sanglah sampun kantos pitung dase pitu pasien saking 140 bed sane kesiagayang. Saking wilangan inucap presentase bed occupancy rate kantos 50,7%. Nyelahin kanan puniki wilangan bed sane sedurung nyane 140 bed, pacang kawahin mali sejeroning nampaden penincapan kasus. Becap mawah mali 44 buah dados nyane sane kesiagayang wenten 164 bed. Asa punika talar ngeninen indik penyiagayan piranti oksigen ring RSUP Sanglah, manut Dewa Kresna kanton kekantenang dagdag. Nureksain kasus COVID-19 sane kantos mangkin durung nyinayang penedunan, paiketandane mewali ngelingang majeng krame mangda setate anut ring protokol kesehatan. Bali Pos Nguningayang.